Dobre, ajde, imamo 100 planina. Može. Evo jednu sliku na Malom jezeru. Radočelo. Prva liga. Evo tamo su tu. Ajmo. Tako, u centru. Tako. Dok se Goran pripremi. Ovo ako stavite u džep. Fino, super. Ajde. Tako. No? Ajde Miloše, ajmo Cimeru, a Cimeru uvek kas. Ali Ivan da nas slika skroz od tamo. A evo hoće, ajmo Cimeru, ja i ti smo najmanji. Jezero počinje da se puni vodom, samo da znate. Jel osjećate? A osmeh, gde je osmeh, gde je osmeh? Tu je. Tako. Ali jedno skroz iz daljine. Može. Da se vidi jezero cijelo. Levo. Dobro je, idemo, baš je lepo kako treba. Kako ste lepo ispali. Stvarno imate smisla za slikanje. Vidimo se. Adio. Čekaj, smo mi tu tamo krenuli. Miloše! Jel to krenuli? Ne, nego da se ne razvlačimo, znači neko će možda da stane. Uz tu uzbrdicu, znači procenite svoju snagu. Kako da procenim kad ne znam kako? Pa procenite kondiciju. Koliko je teže nego ovo dosta? Pa kažu da je napornije. Mnogo. Znači, s tim ste kraće, ako na primjer 5,5 to je 3,5, ali znači, što je bitno? Da ne ostaje, da ne zakasnimo, ne možemo u manastir nešto kasno, a i da bi posle svratili ušće, da služili smo da bi na piće. Pa bi možda dali da se čekate do... Ne, kažem, ajde, kad siđete, sad možda ste odmorni, ovo sve lepo ovdje, kad siđete, vidjet ćete kako sam kolena. Pa dobro, realno.